Ni Gikundi kimwe kia muingi uria urutaga wira wa Jua Kali mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu makianirira murugamo uria mekuoya kiuteti hindi ya githurano turorete. Matongoretio ni muikariri giti wao Mwangi Kamau maugite mekurugama na Odinga gituro-ini kia president kuona ni monete kioneki kiria ari nakio kuri aria marutaga wira uyu wa Jua Kali. Burukito kahinda karaihu na tutirahuthira Jua Kali ringi ndirahuthira gwikira wanasiasa aya angi MP MCA campaign na governor ithu turenda gwikira baba campaign direct tutekuhutania na andu acio tondu tuonete thina muingi muno. Ukiri uguo nimaniriire ni mekwambika campaign hiyo cia kwendia Odinga kuri muingi wa Kiambu nginyagia etikirike. Baba aingira nikio turamusupportire tukaheagwo wira ni thirikari ithu direct tutekugerera buroka ati tondu mundu ni athomire ena tai nowe ndoi wira ucio thio ni guthio twi wira uriku nionete haraya compared na atongoria aria angi othe marugamite giti giki ni tondu wa mbere ni arambire kuona haria hinya uri wa bururi tondu hinya ukoragwo haria hekire inyuo mungika. Odinga ni aniriire ni makagathika mifango ya kuigana guteithia aria marutaga wira sekta-ini no kwia koria kwagiriire. Jenga zile ni vyumba yani sheds ya watu wa Jua Kali pale ambayo wao wanaweza kufanya kazi na vile vile store na soko ya bidhaa ambazo zinatoka katika viwanda yao hizo. Hii yote kifanyika hii sekta itaenewa Wakenya wengi zaidi. Ugu ni turonire mundu uria wahutia thina ukoragwo withini wa Jua Kali kabisa no uria watukinyira ciugo tutari twero na tutari twaigua tandithi wa Jua Kali for 43 years kumera domithini wa NYS ni turonire mundu wahutia ngoro citu. Esther Wageshi muruti wira kaunti-ini ya Kiambu ni aniriire mitaratara iria yarirwo ni Odinga ikonainie na gwikira hinya sekta ino ya Jua Kali ni guteithia guthondeka mieke mingi ya mawira na muno makiria kuri mbeu njithi aria makoragwo magumeirwo ni wagi wa mawira. Akena muno tondu thiini wa manifesto ya baba ni turaiguire ati iri hona ni atwirite ati ni buy Kenya build Kenya. Namba nene ya Kenya makoragwo meyandikite kana kwandikwo wira sekta-ini ino ya Jua Kali na nimo ya sekta iria huraniria iturwa cia president maramurikana njira nene campaign-ini ciao. Namba nene ya Kenya ikoragwo yandikite kana kwandikwo wira sekta-ini ya Jua Kali na nimo ya sekta iria ahuraniria iturwa ngurani cia president maramurikana njira nene campaign-ini ciao. Ngiribotera Kameme TV mohoro gitau ritwa rakwa ni Nugari wa Kamau.